Thutha wa miaka mugwanja uyu niguo koragwo ri mutugo wa ruriri rwa Ilkaputia Kajiado ya irathiro kuria aikari matabanagia igongona ria mwanya ria kuhe anake rika. Cie uria uratafanirio igongona riri wambaga kuharirio ni athuri na mwanake wa muci uyu akamurwo gatagati-ini ka anake aingi kuritongoria. Kwa miaka za kitambo hao vijana wangetairiwa na waanze kuwa mrana, lakini kwa sababu ya shule tunawakusanya, tunawatoa rika na watarudi baada ya shule kufunguliwa, kila mtu aenda shule. Na katika marika kuna kuanga ni lazima kukue kuna baba wa hiyo rika. Sasa ni Kiramat ndio leo vijana wao ndio wanahitimu leo wakatupatia hiyo sherehe. Mugaro na miaka ya nahau gabere igongona riri riatafanagio na muthingi wa unduire ona gutuika riu maundu ni macenjetie kuona nginyagia atongoria a ndini ni maheagwo kanya ga kurathima rika riri makirumirirwo ni maithe mao, na thutha ucio athuri atiku makamarathima na kuhe rika riri ritwa rieru. Badala ya sisi kufanya ile ya kitambo ambayo ilikuwa tofauti kidogo, jinsi venye uliona asubuhi tulikuwa tumeanzisha na pastor ndiye alikuja akaomba, maybe ndiye akasema sasa alipronounce kwamba a new age set imeanzishwa. Thutha ucio anake atare marathimo makirima anake kuma icigo itiganite cia ruriri rwa Ilkaputia maingiraga kiugo-ini kia ng'ombe niguo kwamukira irathimo ciao. Igongona ria mwaka uyu riratafanirio itura-ini ria Imaroro Kajiado ya irathiro, rika riri rititwo Ilkasaruni na riria rihingurite ikereka ria miaka mugwanja mbere ya rika ringi ria muritwo. Baada ya vijana kutairiwa, baada ya miaka miwili ama miaka mitatu tutawatafutia kiongozi. Baada ya kutafutia kiongozi kuna zile process lazima wapitie. Igongona riri ricorete mbica ya uria ruriri rwa ukabiru thiete na mbere na kuhimbiria unduire wao, mutugo uria maugite ni uteithagia anake gukura na mitugo miega. Andu-ini ha Inooro TV njitagwo Gitonga wa Wabui.